Buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw. Kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, huyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba. Kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapalalang. Ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Huwag kang mangamba,
di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamban, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Maya pa, abak po kaya kayungan, at syutana king kalabing atlong Domingo ning karaniwan panahon. Kapanyawsan ka rin ning kakasal, Mr. Kelly P. Mambahe, anak ng Mr. Romel Mambahe and Mrs. Evelyn Ponce, makatok ng King Purok 6 Aguinaldo Street, Sapang Bato, Angeles City, maki kasalya kang Maria Veronica E. Lacanlale, anak ng Mr. Edgardo C. Lacanlale and Mrs. Marina Espenya, makatuknan king Barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. Inkarela pong kasal maganapya king Santo Cristo del Perdon E. Caridad Parish, king July 18, 2020. Nungatin kayo pong balong makasumbagal, king karelang pamakyasawa, malyaring ipayabot taya po, king kaya katamong kura paroko, o king kayang sekretarya. Pakyabe tala po, king banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Monica Ponce and family, Corazon Lacson, Rex de la Cruz. Para king kapasalamatan, king Aldoring Karelang Kebaytan, John Richard Danganan. Para king malagwang kapaldanan ng Ernesto Godoy Silva at ding eganaganang kakaluguran at kamaganak masakit. Para king ngalananggang kapaynawan, ding kapatadtamong meyango nabye, Florinda Dizon Rosales, Demetria Pingol, Ernesto Di Marukut, Sister Rebecca Maglalang, OSB, Nelson and Alicia Magtoto, Jean Capio, Maria Teresa Morales, Ruben Lacson Jr., Marciano Garcia, Narciso Badoy, Isayas Badoy Jr., Francisco Pangan, at ding sablang kaladwa, King Purg
Talakad tamo po at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Kinigyo ning igpam, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. ing grasya na ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, ing pamakiyagom king banal na Espiritu, manatili sana kaya kayungan. At kaya ko, antimorin. Maya payabak po. Maya payabak po, amo. Maya kayabak po, kare sisimba, kare baleda, king online, king ikatamong parokya, king aldoy ti agkatana kataning Diyos, king grasya ng kikatamong kasalpantayanan. Mananasanang paramdaman tamong dadala tamo ing mensahe ng may pabalita. Dadala tay Kristo karing aliwa. At karing panahon magdala tamong sakit loob, magdala tamong pagginakit, o magdala tamong bagay ng mayap. Mangyatang kapatawaran king Diyos, king kakatang pamagkulang. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, ag ginutamo. In Diyos sa may payang tutu pakaluan ng katamot king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana kimbiya lang hangga. Amen.
Manalangin tamo. Ganangan tala po rin kaya katang panalangin ading kaya katang intention kay misang iti. Oig paming atsubanwa, ing sala ning asus simbulat na ing dalumdum ning sama at kasalanan. Mayaw siyang sala ita adwan mi king kaya kang pamanantabe. Yubog mo sana ring biyemi king kaya kang katutuan at ding puso mi king kaya kang lugod. Iti adwan mi kapamulatan ng Kristo ang Ginomi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king kadwarang libro ding hari. Minsan na yeldo, mintaya ieleseyo king sunem, nung nuya manoknangan ing metong ababaying mabandi. Kinumbiraning mga ieleseyo king baleno, manibat kanita, karine mamangan ieleseyo, ning pupuntaya sunem. Ngana niting babayi king asawa na. Balo ko king ing lalaking maralas pupunta keti, tao yang banal at alasuyo ning Diyos. Igawataning malating kwarto king babo. Di na niyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulu. Karinya ning pupuntaya keti sunem. Minsan na yaldo, mintane naman karin ieleseyo, at tinaglusya king kwarto, bang magpainawa. Nganang Eliseo kang Gehazi, nano kaya ing malyari kong asaw para kayo? Nganang may kibat, alayang anak alalaki at matwani ing asawa na. Nganang Eliseo kang Gehazi, ausan mo niya, inaus ni at tinalakadyo lele ning pasbul. Nganang Eliseo kayo, king tutuking banwa, king oras anti kaniti, at inakang kikilikan ay anak alalaki. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakiba tamo po, idalit ko kapilanman ing kayapan ning Ginoo. Idalit ko kapilanman ing kayapan ning Ginoo. Parati kong idalit o Ginoo ing lugod mong ekukupas. Ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman, uling alang kayangganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatagyang kalupa na ning banwa. Idalit ko kapilanman ing kayapan ning Ginoo. Mapalad la o Ginoo ring taong biyasang samba at dalit kapurian keka, ding mabibiyeking aslag ning ganaka, uli mo, megsayala pati tingapon. Layon dakang pupuryan, uli na ning kekang kayapan. Idalit ko kapilanman ing kayapan ning Ginoo. Mga ragula ring tagumpe ababye mo kaya kami. Magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika Ginoo ing memili king kekang talapamingwa. Ika ing migkalog king harimi o banal ning Israel. Idalit ko kapilanman ing kayapan ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, ewari mituro kaya kayo, king inyang mga binyag tamo at miyagom kang Heso Kristo, mga binyag tamo at miyagom king kayang kamatayan, king matulid apangasabi, inyang mga binyag tamo, mikut-kut tamo kambeno, at mirakayanan, king kayang kamatayan, bang nung makananuyang sinubling mebye, king kapamilataning maligaya ng upaya, ningigpa. Makanyan tamo mo namang mabibye, king panibayong bye. Nung miyagom tamo, king kamatayan ng Kristo, panwalan tamong sublita namang mie, kalupa na. I Kristo, antimo ing balutamo,
king kayang pangasubling mebye, ene mate kapilanman. Alaning upaya kaya ing kamatayan. Inya meteya, para king kasalanan, minsan mo at para king sablang panahon. At ngeni mabiya para king Diyos, inya ikayuman, bilang yun ang mete para king kasalanan, ingke kayong sarili. Dapat mabiya para king Diyos, king pangayagom yu, kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakat tamo po ba ang parangalan ing mayap a balita? Metong kayong lahing pinili, suging saserdosyo, banal a bansa. Puryanye in Diyos, aminawas ke kayo, iba't king karalumduman, at linipat na kayo, king makapagmulala ng sala. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At kaya ko, ang temurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ko, o Ginoo. Jesus nga na karingkay ang apostol, ninuman ing ipalalo na itatana o imana kesa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Ninuman ing ipalalo na ing anak na o yung babaeng o lalaki yaman kesa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Ninuman ing mamusan king kayang krus, at tukik kagulutan ko, ay karapat dapat ka na ako. Ninuman ing sasagip king sarili ng biye, mabating niya kaya. Ninuman ing mibabating king biye na, alang-alang ka na ako, akit ne. Ninuman ing tatanggap ka na kay kayo, ako yung tatanggapan na. At ninuman ing tatanggap ka na ako, tatanggapan ing mitubod ka na ako. Ninuman ing tinanggap king tinubod na ning Diyos, uling tinubod na ning Diyos, mirinan niya king ablas ning tubod ning Diyos. Ninuman ing tatanggap king taong banal, uling banal ya, tanggap ya naman ablas ning banal a tao. Ninumang babiye, agyang king metong mumang tasang danum, amarimla king metong, ape kamalating didi, uling alagad ke. Sabihan ko kay kayo, may pagkaitan king ablas. Kalugurang kong kapatad, ing may pabalita ng kaya katang karigtasan. Kapuryan kaya ko, o Kristo. King na yun ng igpampo ng anak po ng banal na Espiritu. Amen. Maya payabak po kaya kayo nga. Maya payabak po among. Christopoulos. Hindi po king Grego, king lugar ita. Kaya kalan manali niya pong magagamit yung nagyong ini karang anak kalalaki lalo na. Christopoulos. Yung buri na po sabihan, carrier of Christ. Aliwa po rin ang carrier, magdalang sakit niya po. Makatakula rin carrier, magdalang virus ngayon. Pero in another words, ada Christ bearer. Itang magdala king Diyos. Mo po magdala kasi kaya mo na magdala, aliwaya,
magdalaing tao ngayon, aluay po ito na ito. Kasi niyang bibit-bitan na na. May bit-bit na. Aluay po ito. Itang, you are a bearer of Christ. Dadala mo yung Diyos, himbye mo. Pwede kasi, parati mong dadala yung sarili mo. Yung sarili mong issue. Yung sarili mong problema. Yung sarili mong pigagap. Pero itamo may austamo kalupaning kakatamong ebanghelyo. Yung dadalan tamo i Kristo. You be a bearer of Christ. Christopolos. Kaya po nga manong English, mas sikat ya po ini. Yung lagyo ng Christopolos kay English, Christopher. Ewari po, at itang kalugal na Christopher. At ko po nga kaya seminaryo, lagyo na Christopher. Tagadala ng Diyos. Carrier of Christ, the bearer of Christ. At inunang po santo, lagyo na Saint Christopher. Nung ating ko pong akit na keraklan, medalyon lang. Bibit-bitan po Kristo ken. Anak yung malati Kristo. Maragulya lalaki, madagulyan tao kay ba't bibit-bitan ni Kristo ken pagona. Saint Christopher. He was made famous around 4th century. Sabihan da, according to legend, madagulyang tao Saint Christopher. Ating obra na kano, bubuat no rin tao, lilipat no kay ngilog. Uling alapan tete kanita, alapang masalese dalan. Iya po ka nung mag-volunteer, ibuat na ka, ilipat na kayo sumangid. Kaya naman siguring kaya kang gamit. He will always carry you around. At minsan kanu, ating metong anak, pepakargaya kayo. Kirgana naman po kanu, at kalibutan ng ilog, babayad siya. Ngayon pala'y Kristo, yung kayang pupusanan. In Diyos, atsuya, kayang pagono. Itangan po bilang mayaws talukutukin ng Diyos, even the apostles of Christ, ing bibit-bitan tamo, kayang pagota mo, ing Kristo, kaya katang ginu. Iting kayausan ng kaya katang ebanghelyo. Nung nanumang bibit-bitan yung na makakayap, nang kaya ating kong bibit-bitan na sakit loob, ating kong bibit-bitan na paginakit, ating kong bibit-bit kamwa, itabiluan nyo na po. Ang yan kay masakit kalub, maskup kasalo, o kamasaya. Uling bibit-bitan tamo, aliwayng Diyos, aliwayng may pabalita, aliway Kristo, ginunta mo. Apostles are called to carry primarily not anything else less than Christ Himself. Nung lalon may keni, nino man kaya kayong pauna ng iman at tatang na kesa ka na ako, karapat dapat ka na ako nga. Nino man kaya kayong yunador ng anak do, kesa ka na ako, ko karapat dapat ka na ako. Bala masyado yung seloso yung Kristo na yunayo ko, kesa ka rin pamilya yu, kesa ka rin anak yu. Dagdagan kaya pa po na kesa kayong pibandyan yu, kesa kayong posisyon yu, kesa kayong obra yu, kesa kayong negosyo yu, o kesa kayong material abaging pisala sa likot yu, o paulagan yu. Mumuna yan dili dapat Kristo. I'm not saying we should not love our family or you should hate your children or your parents or your business or profession. Ingaws damo po kanini prioritization. Priority. Hierarchy of your priorities. Naning peka mo muna. Nung mumunaya ing negosyo mo kang Kristo, siyempre. Nung mumunaya ing material bagay kaysa kang Kristo, siyempre. Nung kung ako, mumunay pamilya ko kang Kristo, siguro ako masimbangin ni Ken, punta lang ka na ako. Uling potang makaunay yung Diyos, yung biyata mo, anong Brusibian, maging kang maroka pengari o maging kang maroka asawa. Totoo ito. In fact, I believe, nung yung asawa mo, kaluguran ng mumunan din ng Diyos, maging yung tapat kayong pamilya at kayong asawa na. At kung nga basa nga na kanita, if your husband loves Christ first, he will love his family more. Potay ng asawa, kaluguran ng mumuna yung Diyos, mas susunod aluguran ng mas ing asawa na at pamilya na. Nung tapat niya kay ngapong ginu, ing metong nga tao, mas maging yang tapat kayong kabiyayan at kayong obra na, at karang kaluguran at pamilya na. Bringing Christ first in our life, we are called to be Christopolos. Pero po tayo tidak kang bibit-bitan. When you hold on to something,
uling pilanlara yung pagota, meto ay yung pagota mo usually, nakaman pwedeng dakala dadalang kimbye. There must be centered act of commitment. Ngayon uso po ngayon ang sandang multitasking. Alimay tan dakal gagawan, yung uso pa ngayon multitasking, dakal kagagawan, muy tan dakal kagagawan, kabang gagawan mo sabi-sabi. Kabang makasabi ka ken telepono, makairap ka ken TV, kaya ba't magluto ka? Ne? Kaya chirina nang kayo masisilabi luluto na. Uling sabi-sabi gagawan daw. Nang kayo deng aliwan ng mga anak, gagawa lang assignment, kaya ba't makairap lang ken TV, kaya ba't atila pang earphone keni. Ngaus danita multitasking. Alang magagawang masalese with lots of quality when we do things simultaneously because we lack something what they call focus and concentration. Keng linguistics po, the study of language. Kanita ka nung minunang panahon, di ta klare salita mo. Anyareng sigurong peka mo munang dictionary, anya ka impis. The oldest dictionary. Anya ka impis. Bakit? Di ta klare salita eh. Ot ngayon ito yung dictionary, anano kakapal. Abridge na la, dadagdagan. Dakal ta balong gagamitan na yamano. Then akong example na po. Kanita ka nung minunang panahon, panga sinabi mong wa. Isu sinabi mong ali. Yes, if yes. No, if no. Ala na pilatan. Simple mo. Simba ka po tawali. Wa. Magipag-meeting ka, wali. Ali ko. Birthday na nga po, tawa ka, ali. Sumaup ka, wali. Ali, at ikaw singagawan bale. Sabienda, ali. Simple na po. Ngayon po kano, ngayon panahon tamo, anano karakal de nga mano, pilatan na ningwa ang pongali. Kunyari mo, agkada ka, tara magninista mo kita. O nangyay ka talaga sigurado. Nang pag-iban mo. Na? Kunyari mo, ka may bugmunta, ka siguradong munta, mo sabi nga, marina ka kayong kaluguran mo. Nakambisang pawa, o nangyay ka pwede talaga. Nang pag-iban mo, between yes or no. Siguro, nano pa? Lawen ko. Tagal na ako mo, tagalan mo kapitan o barangay o tagal na ako mo. Text. Lawenta mo. Maybe, probably, I'll just call you. Eda masabyan ali. Eda masabyan wa. Baliw po reta salitang kempilatan dareta, there is no commitment in it. Anya po tayo may giba siya yung taong lawan ko, subukan ko, ala na yung masinabi kaya ka. Bakit? Uling ala nang sinabi ngali, na sinabong wa. There is no commitment into your life. Putang alakang commitment kimbiye mo. Da ka naman nayasan. Sorry po ne. Bakit? Kasi makanya naman yung buri ng Kristo. Nung ausanda ka, tugi ka na ako, ali, nung ali. Nga napin, nung ka mapali, dapat marimla ka. Nung maligamgam ka, yapsada ka na. But there's no in-between in commitment. Makanyan mo naman po, kinggaya katangbiya. When you say yes, in kalakip na ning yes, there are a lot of no. Isu sinabi kong kaya ka, in kasunod na nita dakalayali. Kunyari mo, din daw example. Kunyari mo, pakasal ka. Sinabi mo kingeng maging asawa mo, I do, yes. Tinggap mo ilugod na. Isu sinabi mong yes, king meto nga tao. Buri na sabihan, you say no to other relationships. Isu sinabi kong, mamalengki ko. Kunyari mo, may buklat na yung pangpang. Kunyari mo, wala ng lockdown ng popang distance. Yan mo, magbalik tayo na kayong normal. Ne? Tang normal na dati tambi. Tara, mamalengki ka tanga mo. Isu sinabi ko, tugi ko kayo ko. Buri sabihin, nakututugi ka rin aliwa. Di ba? When I say yes to you, I say no to other things. And that, I think, is commitment. Aga na kaya po na sinabi ng Kristo,
Potang ausanda kayo nga na kalupay yung taong sasarol, a man plowing in the field. Pota po sasarol tamong, lalo na rin makaintindi kayong gabon. Wari po kailangan ng bayat ng katawan para kutkut siya itang taram kayong gabon. Para potang babaligtad mo yung gabon, bayo ka tanam, sasarol ka, ibigay mo nga ng bayat ng katawan mo, banta, kutkut siya itang taram at the land will be tilled well. Pero po, nga ng Kristo, nung sasarol ka, balabalikid ka, kakarapat dapat ka na ako. Uling you have to give all. Yung katawan mo, timid mo eh. Pero nung lawe-lawe kayong gulot na, nakamasasarol. Maging mababo, talang magawa, alang marapat. Dakala rin Kristiyanong makanyan po. Di pa talaga bibitbitan Kristo kimbiyadang mumunan dili. Iting kayusan kaya katangan. Ing maging Kristopolos, maging disipulo ng Kristo, dadala tayo, yamu, ating susunod ingaliwa. Kanina pong mag-aral kay seminaryo, atin lang po sasabihan na kay philosophy, tangaw sandang two concepts of freedom. There are two concepts of freedom. The first freedom is fundamental freedom. Libertas fundamentale. Ita pong kadua, ita pong sandang arbitrary freedom. Libertas arbitrary or peripheral volition and fundamental volition. Nano po yung pamiliwada rin? Ane po kaulaga. Mas masanting abalo tayo. Turuye po ka rin anak yu. Ingaw sana ning fundamental freedom. Potang ginamit mo ito. Ingkaya kang peka pundasyon kimbiye mo, mika direksyon. Kunyari mo, sorry po na gamitan kayo sarili. Ngayantang may desisyon kung tango kayong kayusaning ginong maging kumpari 26 years ago. And another 10 years before that, ngayantang mag-aral ko seminaryo. That is a fundamental choice. Magpari ko. Kaya nga pulong banwa, uling make decision kong magpari ko. Kaya nga pulong banwa, aldoldo at yuko seminaryo. Nung ala ko mga seminaryo, at yuko ka rin parokya, at yuko ka rin aluwa lugar, o minuli ko man, ka-schedule na ni seminaryo. O itembiye ko, may fundamental option. Kung naisipan kagising ko, nukan kaya munta, nukan kaya mag-aral, na kaya sulod ko. Kung nakukutang, kasi yung fundamental, ang pundasyon ng desisyon ko, magpari ko. Uling ako, tingwanan ko maordin kong pari, kung nakukutang, no, kung matutudpot ang bengi. Kaya hindi ko matutut. Kaya hindi kumbento. Minsan kung matutut kaya kami, uling birthday ng tatang ko, minuli ko po kaya kami, para simba ko nga bekay ma ako. Pero, itambiye mo, mo nakukutang nanggawan mo, uling atina kang fundamental decision. It's freedom that you have used. Pero nung may pag ginamit ta, lutang-lutang ka. Ngayon tindihan nyo po rin matwa po, may kasawa la rin aliwa, anak da, nagpilmi na sa matahimik ka na. Uning balo mo na, dati bayin tao ka, nukal nga bisa munta, nukal na pupunta rin pera mo, nukal na pupunta yung oras mo. Pero po tang tinakang desisyon kimbiya mo, yung pera mo, yung oras mo, ayari mong megobra, muli ka. King asawa mo, muli ka kayong pamilya mo. That is your fundamental decision. Fundamental option, fundamental freedom. Dinesisyon mo maging kang pari, maging arkitekto, maging kang maestro, maging kang doktor, imbiye mo makatanam king metong lugar. Pero nung alakan desisyon kimbiye mo, yung balo, no ka rin. Bala mo po mag-aral kang college. Siyam na kang banwe, kapamayari kasi mag-shift, may aliwang kurso. Dahil kang kurso, liban mo na lo. May aliwang kurso, yan. Anapen, third year na keng second year. Kusakit ta na sir. To, alayang nabalo yung burina, kimbiye na. Pero po tayong anak, balo na yung burina. Hanggang daw papag-aral pengari, hanggang ala na yung pengari. Hanggang mag-scholar mo. Hanggang mag-working student mo, uling atin yung kaburian. Buri ko mayari ko. Buri ko makasawag ko karang kapatad ko. Buri ko makasawag ko balemi. Nothing can stop that decision that is called fundamental freedom. At yung lapangawsan, arbitrary freedom. Naniya po ito. Kunyari mo, ngeni, arbitrary freedom. Nandi nga, pag may decision ka, nano kaya isulod ko? Nano kaya nga mo salang paluto po ta? Nano kaya yung paugtuan me?
No sasali kang malan, nano kayang kule? Those are arbitrary freedom. Oning madal karang anak ng kanya, yung problema da yan. Ako selling cellphone, mako, mas mo sa tingin cellphone ng wali ko. Ot second hand niya mo yung cellphone ko. Ot yatin niya relo, ako la ako relo. Ot paulenda akong maranon ngeni. Ot ko miluwal. Those are arbitrary concerns. King America na concern daw, kung makakapunta kayong spa, kung makakapagupit pa, kung makakaluwal kayong gym. Those are arbitrary freedoms. For a person who is committed to his fundamental life, these are not big concerns. Halimbawa, may sukul ka, or you are martyred, or you are made hero because of this, and you gave your life. Deta po, tanda na deni, ela, mu, basta-bastang pamamili kembye. Sana we can have that basic commitment in our life to become fundamentally committed to Christ. At everything will just follow. Na maragulisyo kaya ka, maging tapat ko kaya ka rin, penabilinda ka na akong pera, o pagdabilindang ka, upaya ka na ako, o ka na akong oras keng aldoldo, kung nasiran keng kasalanan, o bagi, maka Diyos, uling binya ko na yung sarili ko, king Gino. And everything is aligned to that. At yung pong metong doktor, kanitang panahon da rin German, inglagyo na po Dr. Viktor Frankl. Hudyo ya po. Makwal tayo. Is known to be a doctor and a leader. O nandindang la po rin German. Kingwadangan po yung pibanjana. He was stripped of his own properties and wealth. Kaya wanide kayong pamilyana. E nanobalo no Ramirez den pamilyana. Kay ba't po may sukul ya. Anya na may sukul ya, alos lubas la. Ala ng doktor, ala ng nanunano keng, he lost everything. Niya tangachunay keng preso. Pero nga na, I never felt free. So free when I was in prison. Yan tangalanangan ka na ako, wala na akong pagmaragul. Ala niya sakin, makakalwal, makakulong ya, makapiring la. I never felt so free nga na. Uling ako pa rin magdesisyon nung nanin panamdaman ko, kayong gawan ko, kaya ni kayong kahirapan da rin ka na akong mendakap ka na ako. At niya po sinulat na libre Dr. Frankl, yung title na Man's Search for Meaning. Yung pamagdulap ning tao kayong kabaldugan. Nga na po kitang metong sinulat na, everything can be taken away from a man, but one thing, the last of the human freedom, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way. Ing nanuman ng kabilyan, hanggang makatali na ako, hanggang makakulong ko, pwede ko pa rin magdesisyon. Nung magpali ko bundok, may mga ko, o magwala ko, o lungkot ko, o sumuko ko. Ala pong makapanako kaya ka, king kaya kang kalayaan. Uling itibat siya kayong Diyos. In kalayaan tamo po, our freedom is from God. Ene po ala ko ning gobyerno. Ene ala ko ning boss mo. Ene ala ko ning pengari mo, makwaltang tao po. The gift of freedom is for us. Let it be used for it to be for the glory of God. When you look at yourself and your problem, kutang mo when there's too much of me, potang masyado ng marakaling issue tungkol ka na ako. Ka na akong problema, ka na akong penamdaman, ka na akong sinabi na tungkol ka na ako, then it must not be from God. Nung nanuman iti, sana manibatan kayong pinubluban tamo palwal. Kaya pong physics niya, mag-aral tayong physics high school. At yung pong aduang salita to define force, itangaw sandang centrifugal, ang pong centripetal. Yung centripetal kanu, manibatan kelwal, palug. The energy, ne po. Ita naman kung centrifugal, the effort is from inside, the force is from inside going out. Centrifugal. Makanya niya siguro yung usaning kayusan tamo. Nung ating grasyang manibatan, imbibit-bitan tan Diyos, nyamo kayong pago, kalupan ng Saint
Christopher. Aliwa na yung krus achuya ken ali achuna ken pilubluban tamo yung Gino ken kasalpantayanan tamo. Ala niya mo kay susulot tamo at kelwal. Achuna ken pilubluban tamo. Nga napin San Pablo ken sulat na karen taga Galatia, Galatians 2. Not I am not living in me, but Christ lives in me. Nga na naman San Pablo king Corinthians 4, we are earthen vessels. Pinulanan tamo ning grasya ning Diyos. We may be fragile, we may be broken, pero king kilub tamo, dadalan tamo ing Ginoo. Iting kaya katamo pong invitasyon kaya katangan. At bisa po magyari kitang meto nga sinulat na nita meto nga writer lagyo na po Henry Stanley Haskins. Nga na po, what is before me and what is behind me, what is above me, are small matters compared to what is within me. And when we bring what is within us outside into the world, miracles happen. Nung nano man at yung harapan ko, nung nano man at yung babo ko, o nano kaya at yung gulot ko, malati lang bagay din kumpara kay at yung pinublubang ko. At potang pepal, wal mo nung nano man kaya pinubluban mo, karin magumpsa, ing grasya ning Ginoo. Kilagyon ning igpa. Paning anak, paning banal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Ipasyag tamo po kapatad, ing kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makaluklok wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublidang mie, ding mete, at king bie alananga. Amen. Malagwang tugi kang Kristo. Adwa na tamo king Diyos, king sa upa nakatamo, king sa bilang bininyagan. At nga tapong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing magkasakit, mi biebie, agpang king karelang kasalpantayanan, at para karing sablang bisang maniwala, dapot bisang mamusan king karelang krus, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing tatakot, mitagulaling, king karelang sarili, king Diyos, at para karing bisang sumuyo, king Diyos. Dapot bisang mie, para karing aliwa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karetang era asakwil ing pamikasala, at para karetang manyawad kapatawaran, dapot bisang mamatawad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing siralub, pauli ning maragul a kapagsubukan, at para karing sasabing manalig ka king lugod ning Diyos, dapot naman papakit king sarili rang lugod, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing mete king kapayapaan ng Kristo, at para karing sablang meyango na biye, dapot ing kasalpantayanan da, manatiling makalihim kaya katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing manalig king pamanyubling mie, at para karing maburing maniwala, king banwa, dapot naman maniwala, keti king yatu, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Idawon tala mo naman din kapasalamatan ng kaya katamong komunidad. Kapasalamatan ng Monica Ponce at kayang pamilya, Corazon Lacson, Rex de la Cruz. Para king kapasalamatan king kebayta ng John Richard Danganan, Raidis Tanglao,
at Raides del Rosario. Para king kapaldanan da rin kapatatang masakit Ernesto Godoy Silva. Para king alanganggang kapainawan di kaladwadang Florinda Dison Rosales, Nelson Alicia Magtoto, Demetria Pingol, Jean Capio, Ernesto Di Marukut, Sister Rebecca Maglalang, Jenny Villanueva, Maria Teresa Morales, Ruben Lacson Jr., Marciano Garcia, Narciso at Isayas Jr. Badoy, Francisco Pangan, ading hanggang kaladwada ring kalugurantang mayang wabi. O Diyos ay pami, bustan mong sumulong imbye ng Isus kaya kami, at yatad miya at bitbitan idala karing kayabemi, o ginumi manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talak at tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandating ikatandaan, matanggap larapan ng Diyos, sikpang may payan tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginong Diyos, kapamilatan da rin kaya kang sakramento, ipagkalub mo kaya kaming upaya ni kaya kang grasya, mananasanang iting Eucharistia, sa upan na kaming sumuyong mitmong katapatan kaya ka. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayungan, At kaya ka antemorin. yat na yoreng puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. At yu kaya kaming pangayat yu, ating pangimut ning kaya kaming pangatao. King pamibiyebiyem mi king aldoldo, daranasan mi kaya kang lugut. King lugud mong tenam, king meto yatu, binyeme, ing kaya kang anak, ing banal espiritu, bilang mumunang bunga, babiye, garansya. King akayabe mo kami, king siping nakapilan paman. Ulinita kang beding sa blangkoro, ring angel ka rin banwa. Daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang puming pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang katao na daya ni Ginaming Jesucristo. Bayam mi daon ko sang lupking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pepa salamat tsaka piraso na binyane ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikaw nga at kanan niya. Iti nga na akong katawan ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan minumko ka niti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, animbay talang hanggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Ban kanita mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. Inyang yeni gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng miyebyen ng anak mo. Darawin mi kaya kayong tinapin ng biyat kaalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka. Impepalyeran mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo kingi kaming sanang misulusulo king katao na daya ng Kristo. Tipuna ng ting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o igpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kabe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw king kay kaming Kasalpantayanan, lalong-lalo na ring magobra, sasaw king kay kaming parokya, kay tiking Banala Cruz. Ganakan mula na ba ni kapatad ming pepay naon at maninayang subling miye, ading sablang miyang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kayangan. Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit kimbiye alanganggap. Ban kaya benang Maria, Birhen nindo ning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king pananangin tiro ng Jesus kay atang.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasopan kaya kang pakalulu parati ay mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangapos. O ginuming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ng aming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pamilugan nagpangking kaburian mo, ikang may bibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng ginuman at ilisana kaya kayo nga. At kaya ka, antimuri. Pasyagta po, may kakametong taking kapayapan. Kapayapan po kayo nga. Ngayon kordero ng Diyos, niya Jesus, sa milalakoking kasalanan niya, tunuan na rin mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot ing pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. E mo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Si Claude, tama po. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting pamangailangan mi. Ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus. Na marakal na inangobye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi, ingkalam mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban panigaralan, ing penibatana niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aywasan ing pamipakalat na niti. Ampong makapaninton lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan ampong gamat do, ring mitagulaling king pamang ningat kareting masakit. King mipnong lugod, kaingatan ampong gelingan, makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalam mo, ingkalam mo, at ipagkalub, ingkalam mo, para king ikakayap daring sabla, ampong makaibye masampat asawop, karing pamangailangan da. Iti adwan mi king kapamilatana, ning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibye ampong mag-ari kambe mo, king kametong nganing banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod. Ipanalangin mo kami. Talakat tamo po. Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo, apakinabangan kabilugan, pagkaluban na kesa ng dake king kaya kang biye, at sa upanda kaming miyatad, magdala king lugod, karing kasalang sulok ning yato. Iti adon mi kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timurin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ngigpa, ing anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ikikatang misa, midaone, umeyong bitbitan, idalaye, i Kristo, king kaya kayong pamanuli. Salamat, King Diyos.